Seswantšho se ke moago wa SABC ka Auckland Park, Johannesburg go mmeregaša ka mono Studio 10 ditabeng tša Sepedi. Re thoma ka dihlogo. Give you the figures now. Overwhelmingly, the people of the Northern Cape see the ANC as the party that should constitute government. Ge mahlo ka moka tseparetše go dipoelo tša dikgetho ga go mokgatlo o hweditšego peditharong goba ka godimo ga diperesente tše 50 ka Northern Cape. Ke mathomo ka molapeng le la rena re latlhela ke ditlhogo tše pedi ka nako e teng. Ba malapa ba tšwa sehlabele ba kotsi ya ka la bobedi ka provinseng ya Limpopo ba itukišetša go bea dihlogo tša magaga bona. Bešung Thobela ye ke kgašo ya ditaba tša leleme la Sepedi mo go SABC 2 go menna ke farafarilwe ke Mphoteme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla go tla go šoga thari ye mmogo. Re thoma ka tšeo di rego ANC ka Northern Cape e re ga se a ikemišetša go fana ka maemo a botonagolo le ge e paletšwe ke go fihlelela bontši bja dibouti mo dikgethong tša diprovense le tša bosetšhaba ngwageng wa 2014. Ke dipedi masomepedi ke rialo mokgatlo o fihleletše diboutu tša diperesente tše 40.34 e le go dipoelo tšeo di rago gore lekgotlatheramolao la province ya Northern Cape ga bjale ga lena bolaodi. Ga bjalo mokgatlo ya ganetšo e na le ditulo tšeo di lekanago le tša mokgatlo o bušago e le go tše 15. ANC ka province ya Kapa Leboa e sa latola gore go šitwa ga yona go thopa dikgetho ka diboutu tša palo e sa belaetšego go itsusitše borokong le ge e na le ditulo tše 15 fela go tše 30 e re maemo a botonagolo wona ke a yona. Now the premier position, we've got a popular mandate. Nobody can dictate to us who should be the premier of the province. We gave you the figures now. Overwhelmingly, the people of the Northern Cape see the ANC as the party that should constitute government. ANC re ikemišeditše go boledišana le lekgotla lefe goba lefe le nang le kgahlego. Economic Freedom Fighters ke le lengwe la makgotla a nang le ditulo ka go lekgotlatheramelao la province ye. E hweditše 13.25% seo se ra gore e na le ditulo tše 4. Ga rena kgatlhego ya go bua le ope kapa o feng motho. Re batla go bona batho ba rona mo provinseng e ba fiwa ditirelo. Re batla go bona go na le diphatlhatiro tse leng gore dintsi di shubile mo dikhabotong di ntshiwa e nna opportunity for batho ba rona botlhe in the province. Patriotic Alliance ye o e leng la mathomo e tselela dikgetho ka provinseng ye e thupile ditulo tše 3 e re e ikemišeditše go redišana le makgotla a mangwe. Open to talks, nothing specific yet. We still have to share the news with our NEC. We still need to sit down with them first, and then we will sit down with anyone in the Northern Cape. Democratic Alliance e lahlegetšwe ke setulo se tee e upša ya thupa tše 7 e re ga ya hlwa e ba nako ya gore ka tšea diphetho tše kgolo. We will definitely hear from our federal executive in which direction we must go. Freedom Front Plus e sa kakatletše setulo sa yona ka setee se e sa leng se thopa dikgethong tša 2019. Yona e re ikemišeditše go rerišana le lekgotla lefe goba lefe. Bešung bjale ka ge go balwa ga diboutu go tšwela pele go rothela re ya ka Gallagher Estate ka Midrand fa o re kopanago le mongwadimogolo wa ditaba tša Sepedi Mage ke tla mohlabi yo a lego gona fao go tla gore nyetlela ka boripana gore tšeo di hlilego di direga ke tše difeng. Ba ga mohlabi ba fela ba re dipalopalo ga nke di bolela maaka goba dinomoro ga nke di bolela maaka a e ka ba ke seo le se bonago ga bjalo ka mo Derok. Okay, so akore le boga bjale ka go boletše re tla thwe go tšwa le lena from Midrand Gallagher Estate fa re rile go fihla re hweditše baetapele ba bantši ba mekgatlo ya dipolotiki ba tlogile ba tomoletše yona boto e bontšhago dinomoro tše le gore go di tšwela pele go rothela go tšwa diprofense ka moka ka ge maafrika borwa a šetše a latlhetše sa bona la bošuana bjale ka mo studione ke na le moprofessor
ke ena Lesiba Tefo o tlogile a di shetse morago go tloga mathomong jale dinomoro di ga re di tswela pele ka ge o bona go ya ka dinomoro tšeo re di topago fa go shetse go badilwe diboutu jaaka godimo ga diperesente tše masomeseswai bjale ka ge re lebeletše ANC le yona šiwe e diedile pele DA e maemong wa bobedi e fela Prof, ge re lebeletše ANC diperesente ke tše 42 mola ebile go šetše go badilwe diboutu jaaka godimo ga dimilione tše 12 se se ra go reng ka se sebaka re thuše ba ba leng ko gae ba ba theeleditšeng kudu bana ba sekolo go ne le a model of election results prediction mokgwa o šomišago ke council ya science e kgolo ya gešo ya go tuma kudu ke kgale e šomiša mokgwa o wa go lebelela le go ba le ponelo pele mo di-electioneng tše nne tša go feta so a se mathapiswana mešomong ke batho ba bane le tsebo e tebileng ge ba tla re ba dirile phoso ba tla be ba paletšwe ka percent tše pedi percent tše pedi di re either o ya ko godimo goba o ya ko fase ba rile maabane mo go rena ba re mo go 42%. Ge e le gore re dirile phoso e tla ba 44 ge e le gore re dirile phoso e tla ba 40 e sepela fela ka 2% error margin jwale maabane ge re tlo phatlalala akere ke ge e tlogile mo go 42 e le ko go 40% e boetse ko fase mmamotlha e boetse e ya ko godimo mara se se reng e re go feta 43% ga e bona le tlo kgonega ene ke yone e tshwaditšang batho malana a masesane ke gore ya gore ANC e ka fita 45 yeo ga e kgonagale le DA e ile ya re e sepela gabotse ba bolela ba re either e tlo khumana 2% go ya godimo go ya fase ya feleletša ile ko fase mamotlha e buile e ko godimo akere le bona ba ka boela ba mo 42 ge e le gore e ka oketšega e ka ba 44 mara ba seke ba lebala gore e ka boela fase ya go ba 40 bjale MK Šiwe ka re tlile ka mmetela Prof re bona ka KZN Šiwe ga re diedile pele mola le ka Mpumalanga le gona e tloga di edile pele na ke mokgatho le gore go thomilwe dikgwedi tše tshela tša go feta ke eng se le gore go le bona o ka re se ba fa diboutu tše dintši ge o lebeletše le EFF Šiwe e ka morago ga yona ke bona o ka re batho ba re kwele go lekana segagešo se re lešilo ga le betho gabedi ba re le file magammalwa dumela gore lena le rena re palelane e re leke boa ka monna ke re bona gore na ka dirang batho ba bantši ba gakantšha kore it's not about Jacob Zuma ke gore batho ba leka go bontšha gore a se re kgotsofale ka lena o mongwe le o mongwe a ka tlang re ka mo leka le yena o re tsebang gore o ile a re šaetša mabane re tla mo fa sebaka ba benke be ba re thušitše gore motlhamong re fetolelo je ke diphathinyana tše dinyane tša baisa le basadi ba go tlhalefa kudu ba ba tsene sekolo gabotse go na le gore ba itie ngatana e teng akere ba dumeletse gore mogala yo a boe ka tšhutša nna ke re ga di le mo re fitlhileng re ne le load shedding ya motlhagase akere jale ke nako ya gore re be le load shedding ya political load shedding. There are too many political parties tše palelang go hlomela batho ge e ka ba tše pedi goba tše tharo ko Botswana ke tše pedi ko Germany ke tše tharo ko Britain ke tše pedi ko America ke tše pedi ga gešo ke tše 400 eo a se democracy west ke mantlwantlwane jalo bojiba ba sekeseki ba bonela pele ba re go bontšha go ka tla go ba le kgonagalo ya pušo ya motlhakanelwa gomme ke mo re tlo bonago manaba ge re tla go ja dipolotiki a dula tafoleng a nošana kofi le bona seo se tla kgonega yes ebile ke kgatha ke ka mokgwa e bjang ka gona bothata ba dipolotiki tša Africa e seng tša South Africa tša Africa a di amane le batho kudu batho re ba nyaka gore ba re kgetha ba seno re kgetha re ya ba fura le jalo go tšhala go lebana rena e ba ka mena ka wena a kere ka o fa nku wa mpapudi re tšwela pele ka o fa pholo wena wa mpha Bramane goba wa mpha Onkole batho re ba lebetse re tla ba bona after 4 or 5 years so yeo ya kgonega ene mme re pušo e latelelang ko rena di ka tšwelela ka mokgomang ko national government right
ANC ge be ka fumana 45%, be ka tla le diphathinyana tse dinyana, mara ge ka fumana 40 e ka gapeletšega a ke bone ba ka tsamaya le EFF akere le ke ma Zunoti Zikalala o boletša they would rather go with the DA than any other person. A ke bone ba ka tsamaya le Patriotic Alliance ebile ga ene dinomoro tse dikalo tse di ka kgonang gore ba thuse ra boela a re kwa Zulu Natal it's clear gore mogala yo o buile and o buile ka tšhutša a ka se wine 50+1 mara o khumana wa ya ka nna between 30 and 35 ga ka khumana 35% o nyaka ba re ke freedom Inkatha Freedom Party le ge ka tla ka 15 already ke 50 and ke sure mo khumana more than 20% ka kwale so se ke bona ka mola re feditše but ge re ya ko pele bothata shibule kwa Mpumalanga ke mamba e naganela go ka bala bothata bo bokalo Eastern Cape yeo yona le nna be ke sa e bone e dio tswelela ya le ka Setsokotsane Shimola mane gape ya mogala yo o tlile le bothata. Prof Lesibate for le bana kwa le ratlhe re tlo tswela pele ka ditaba tše di šetšanego le dipoelo tša dikgetho tšeo gantši batla ba re tla bona ka tšona goba re tla bona ge ba ke dipitse re tla bona ka mebala a kere bjalo ka morago ga pabatšo e. Bešong re sa le amogela ge dipoelo tša mafelelo di rothela mekgatlo ya sepolotiki e swanela ke go thoma dipoledišano tša pušo ya mohlakanelwa ka ge go šetše go laetša gore mokgatlo wa ANC o ya go hwetša ka tlase ga diperesente tše 50 tša diboutu ka Gauteng. Mekgatlo yeo e hlomilego seboka sa mekgatlo ya kganetšo e gateletše gore maikemišetšo magolo a bona ke go tsenela pušo ya mohlakanelwa le mekgatlo yeo e kwanago le bona gomme e bea dikgahlagelo tša badudi ba Gauteng pele. Bjalo ka ge go balwa ga diboutu go tšwela pele go rothela re leba gape ka Gallagher Estate ka Midrand fa o mongwe wa dimogolo wa ditaba tša Sepedi Mage Ketla Mohlabi a sa re swaretšego gona Mage Ketla o ga re jwa ga bjale re botša gore re santše re fetele ka mabenkeleng go sana le mathatanyana a stegeniki fao re tla boa re tšwela pele. Bešong re sa buša re le amogela bjalo re hlodumela gae provinseng ya Limpopo fao go balwa ga diboutu go sa tsene go fase. ANC e di goga go pele ka diperesente tša ka godimo ga tše 75 mola EFF e le maemong a bobedi ka diperesente tše 12.2 DA yona e maemong a boraro ka provinseng yeo ka diperesente tše 6.1 mme ga ditaba wa SABC Katlego yone o di eme ka bogausu. Katlego di sepela bjang ka Polokwane mo lebakeng le Katlego yone re tla boela ka mabenkele morago ga fao re tla boa re tšwela pele. Dithulaganyo tša poloko tša ba malapa ba tšwa sehlabelo bao ba hlokagetšego kotsing ya tsela nakong ya mothulano wa difatanaga ka dihlogo magareng ga Polokwane le Dendron mo go hlokagetšego batho ba 13 ka provinseng ya Limpopo ka labobedi. Di gare di tšwela pele ba malapa ba kere ba lapa la Gampiane ba magareng ga bao ba inamišetšego difahlego morago ga go loba dihlogo tše 2 kotsing yeo. Maphodisa a sa nyakiša seo se ka bago se hlotše kotsi yeo. Moya go feka wa manyami ka lapeng la Gampiana tse ka morago ga gore lelapa le lobe maloko a bona mabedi kotsing ya thekisi le lori mesong ya letšatši la bobedi. Dikgaetšedi tše 2 Noko Mpiana le Prezila Mpiana ba lobile maphelo a bona kotsing nakong ya ge ba lebile mošomong ka tikologong ya Senwa Barwana. Bona ba tlogela bana ba bararo ba lelapa ba re ba sa garogile matswalo. Ke mathomo ka molapeng le la rena re latlhela ke ditlhogo tše 2 ka nako e teng ga ya re tshwara gabotse re no ba re thuša ke comfort e re humanang
mo go ba department ba education le ba department ya transport. Kgoro ya dinamelwa e reng dinyakišo tša bona tša gabjalong di hlatla gore go pudufala ga leratadima ke gona go bakile go kotsi. Molokgotlaphethiši wa dinamelwa ka mono province ya Limpopo o boletše se nakong ya ketelo go lelapa la batswasehlabelo. The information that we received while I was on the scene, when I was briefed by the provincial commissioner and the HOD of the Department of Transport and Community Safety, was that it seems as if the weather condition also played its part. Batswasehlabelo e be le karolo ya barutiši ba lesome bao le bona ba lebile mo maphelo a bona. Kgoro ya thuto ka mono Limpopo e re lehula barutiši ke tahlego le e kgolo go setšhaba. We valued the time that they created outside their own time to spend with the learners that they were educating. We know that now when you have lost as families, we have also lost as the department and as the provincial department. Noko Mpiana le Priscilla Mpiana ba tla bolokwa ka Sontaga ka motseng wa Moletši ka ntlenyana ga Polokwane. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Moletši. Bjalo tšešo ka re di boetše madulong bjalo re hlodumela gape provinceng ya Limpopo fao go bala ga diboutu go sa tšwela go pele. ANC e di goga pele ka diperesente tša ka godimo ga tše 75 mola EFF le maemong a bobedi ka diperesente tše 12 fegelwana senyane. DA yona e maemong a boraro ka provinceng yeo ka diperesente tše 6 fegelwana teme ga ditaba wa SABC Katlego Nyoni o di eme ka bogausi go tla gore nyetlela ka boripana gore a e ka ba go direga bjang. Katlego re a go amogela le gona e ka ba go sepela bjang mo lebakang le ka Polokwane. Ke a leboga go tswa go tikatikwe ya go bala dipholo provinceng ya Limpopo mme mo ureng eno fa re lebile dipholo tse e leng gore IEC e tswelela pele go di kgobokanya le go di bala. IEC e setse e badile dipholo tse di ka dira diperesente di le 78 mme fa re lebile magato kgotsa tiragatso ya makoko otlhe a gaisanang mo ditlhophong ka karetso tseno, ANC provinceng e tswelela pele go etela pele ka divoutu di fetang 800,000 mme e a latela ke lekoko kganetso la EFF gape le lekoko la Democratic Alliance mono Limpopo gape le Freedom Front Plus. Ke tlile go buisana ka boripana le sebueledi sa Action SA Matile Mako. Ntate Mako, bua le rena ka boripana tswetswe tiragatso kgotsa dipholo tsa Action SA provinceng ya Limpopo mo ditlhophong tsa monongwaga. Rena re le Action SA re thabile kudu ka mokgweleng gore ditiragatso di tsamaya ka gona le dinomoro tsa rena ka mokgwa di tsamaya ka gona. Re performa ga botsebotse on a national level le ka mo provinceng re a dumela gore re tlo performa botse mo ile gore re tlo khwetša le ditulo go le ka mokgwa re lebeletseng ka gona. Ke lebegelana ka lena mo kanaleng ya rena ya dikgang ke sebueledi sa mokgatlho wa Action SA Matile Mako mme ka se sebaka go kgobokanya ga dipholo kgotsa dipalo tsa go bala ga divoutu tseno e santse e tlile go tswelela pele. Re solofela gore go bala ga divoutu tseno go tlile go tswelela pele gape mo mafelelong a beke eno. Pele ga fao Katlego ga re lebeletše ka diprovinceng tše dingwe ka ntle ga ditiši tšeo le disentara tšeo go foka moya mo batho ba thomilego go keteka. Provinceng ya Limpopo gona moya go foka wa mohutamang. Re tlile go tswelela pele go lekola seemo sa dipholo tseno fa dintsi di goroga mo tikatikeng eno ya go bala ga dipholo provinceng ya Limpopo mme re tlile go tswelela pele gape go buisana le makoko otlhe go utlwa maikutlo a bone morago ga dipholo tseno. Katlego Nyoni re lebogile nako ya lena mo go SABC2. Bešong ka ge mahlo ka moka tsepareditšwe go dipoelo tša dikgetho ka Afrika Borwa, SABC e go tshepiša le go netefaletša gore e tla go tlišetša kgašo ye thwi le go app ya rena SABC Plus o ka bogela thwi kgašo yeo go tšwa ka The Rock ka mono Midrand gona gome gopola gore kgašo ya ditaba tša rena e gona go SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo Facebook, Twitter ge e šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o ka kgatha go tema. Sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC2 le go SABC Lehae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso. Tšwelang pele go ipsina ka molokoloko a mananeo a SABC2.